Salam juah-juah man bandu kerina senina moria, si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan. Jumpaka kita ibas paksa enda, ibas kebaktian morianta, enda pe guna menaken kebaktin tabas paksa enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 180 sada ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton guna dengkehken kata di bata ras kita ertoto. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan. Erkiteken kerina kami anak-anak ndu nggo ersikap guna dengkehken katandu. Bagepe kemahandu nggo ersikap guna nuriken kerna katandu. Gegeh kuasa kesahandu erdahin. Ibas pusuh kami skala-skala, gelah ngasup kami ngantusi erti katandu. Dengan katandu epe tetap mempelimbarui kegeluhan kami. Ibas kami dalani wari-wari kegeluhan kami. Ngerana kam Tuhan arah kemahandu, arkiteken nande i tengah-tengah gerejandu, nggo sikap guna dengkeh kenca. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, alo kendu pertoton kami, alemindu salah lepak kami. Amin. Senina-senina moria si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Hakim-Hakim, bindu 4, ayat 4, seh kubas ayat siwah. Iogeken kami isina nina bagenda. Debora ndehara Lapidot, sekala nabi, ia hakim, singerunggui bangsa Israel ibas paksae. Biasana kundul-kundul ia iteruh batang kurma. Kelang-kelang ramah ras Betel, ideleng-deleng Efraim. Pujeme ia idahi bangsa Israel mindo keputusan-keputusanna. Ibas sadawari isuruhna reh sibara anak Abinoam ikuta Kedes inaftali nari. Janah nina, Tuhan di bata Israel mereken manbandu perintah enda. Buatlah 10.000 kala ibas suku Naftali Rasebulon. Jenari babai ia kudeleng Tabor. Aku mabasa Sisera, puang 5 tentera Yabin, ngelawan kam ilau Kison. Ibabana Greta besina ras tenterana, tapi kuberikan man bandu kemenangan ngelawan ia. Nina barak ngaluisa, aku lawes, adi kampe ikut ras aku. Tapi adi lakam ikut, aku pe langgit lawes. Nina Deboran jawab sa, bagai-bagai, ikut aku lawes ras kam. Tapi lakam dat kehamatan ibas kemenangan enda. Arkiteken Tuhan ngendesken Sisera kubastan skala diberu. Maka berkat Debora ras bara,
ku Kedes. Senina Moria si ikalengi Tuhan, aku maju kampe maju. Enda me si jadi temanta ibas paksa enda. Adi bagenda lah perukurenta radu-radu maju, kugapa pe radu-radu joreng kita. Radu-radu sukses. Sebab mekati terjadi bas kegeluhan tadakam, si megati terjadi, majukan sa temanta, misendele siakap. Sebab na lit ngenina pengangkan bagenda, adi kita kalak karonina, adi lengang geluh bas kini teken man Tuhan. Adi maju kalak, des kenang kibatang kayu nina. Ncakuda atas teman ne, ugur na terhunari gelah nakta. Cara nang ugur sa gelah nakta, daramina kerina sila menghuli karena teman nandai. Daramina karena kekurangan-kekurangan. Ipa macik-macik na, ipa bau-bau na. Gelah nanggo tuhu-tuhu, lanai lit ergana. Adi bageng kak du lagunta, digan nge kita banci maju. Sementara kalak genduari, ya alik kange bagenda, jadi dedeh-dedehen teman na pelabo ya dalih gelah na teman ne ku datas. Nca datas kari teman ne, teguna kaya ku datas. Makana adi nanggoya kari sedatas teguna ka teman na si iterundai, kena tindas ndai, idedeh ndai, bancika kari sada paksa, iteguna ka nangkih ku datas. Adi kita datas nari si ugur-ugur gelah nakta, digan makeup du kita banci, jadi kalak jori. Makanggo waktu na kita berubah. Sebab sidah kami dah maun bagenda, apalagi ibas persiapan pemilihan pemimpin. Subuh ibas negara bagai pe i tengah-tengah gereja. Adilalah yang day merhat, merim. Encaya merhat, enggombau. Idarami mekrina kekurangan-kekurangan. Idarami mekrina kelepakan-kelepakan. Idarami kesalahan-kesalahan. Sikin ia pe erbahanca laya metunggung jadi kalak simbelin. Lalaya ia iusung menjadi sekalak pemimpin. Si idah makana arah ogenta endandai erlajar kita arah Deborah. Deborah sekalak ndehara lapidot. Adisinen maka naber ia memangku dua jabatan tugas rangkap. Baik sebagai nabi res hakim, berarti lit dukungan ibas perbulangan nanar. Adilah dukung nalabo bansi sukses Deborah. Maka na diberusi sukses, labo arkitekennya hebat, tapi lit dukungan keluarga manban. Adilakin idukung perbulangan, entah pe idukung keluarga, kuga banci sekala diberu sukses. Bagi kamu pe sebaliknya. Adili sekala dilaki sukses, tentu arkiteken lit dukungan keluargana nandangi ia. Deborah enda ipercayakan Tuhan jadi nabi. Guna memberitakan karena hukuman bagi pe pasu-pasu man bangsa Israel. Jana ia pe ikatakan sekala hakim guna ngerunggui persoalan bangsa Israel. Adisinen bangsa Israel kenca ia bengket ku tanah Kanaan. Rikutkan wilayah na masing-masing, enggo melit ije hakim, sing ngerunggui kerina persoalan-persoalan. Tapi kepiken ijenda, si idah makana Deborah enda, tuhu-tuhu itandai. Keputusan-keputusan na, merhat kalak kerina megi kenca, sebab na keputusan-keputusan si iblas kena rehna ibas Tuhan nari, maba kemalaman ate man sinterem. Makana dibanci si katakan, ya kantorna, ingan na kundul-kundul, gelah na banci kalak rehendahi ia, enda iteru batang kurma, kelang-kelang ramah ras Betel, ideleng Efraim. Jadi jenda masih idah, maka na posisi Deborah, encidahkan ia sekala diberu, si tuhu-tuhu iperhitungkan. Lit wibawana, arkiteken di bata si mereka. Makana ia kape ia ngasup mereka keputusan-keputusan si banci memotivasi kalak.
gelah banci jadi kalak maju, bagai pe kalak semangat, adi rembak ras ia, bagai pe megiken kata entah pe pengajaran. Dengan pe katakan iba sadawari isuruhna rebara anak Abinoam ikuta kedes inap tali nari. Janah nina Tuhan di bata Israel mereken man bando perintah enda. Buatlah 10.000 kala iba suku Naptali ras sebulon jenari babai ia ku deleng tabor. Enda sinen kepeken Deborah enda labo hanya sebagai nabi ras hakim, tapi pe memiliki strategi perang yang hebat. Lid ibas ia kemampuan berstrategi untuk nalukan imbang-imbang. Labo kekuatan senjata ngencabanci nalukan imbang-imbang. Tapi strategi pe jauh lebih penting, sistem. Ya, adili strategi ta labo perlu gegehi kalpe. Saat ni nadakam pernah ioge kami tulisan ibas basa tapanuli ni na bagenda. Dang holag gogo ni. Dang holag gogo ni. Labo ban gegeh ni na otak do na porlu ni. Makana adina kala si berhikmat, kala si pentar, cerdas, mengatasi persoalan-persoalan sini. Ibabana ku deleng tabor. Aku mabasa si Sera puang 5 tentera Jabin ngelawan kami. Jadi adi ibabana ku deleng tabor, murah kel naluken ca imbang-imbang na. Adi ya kap do idata simbangnya iteru. Nakam naluken ca pelabo mesera. Makana ibabana Greta besina ras tenterana, tapi ku berikan man bandu kemenangan ngelawan ia. Bicara ugagia hebat na alat perang, silit ibas imbang nadai. Tapi kitakan ia memiliki strategi perang, ngasuk ia nalukan imbang-imbang. Maka kita pe selaku Moria, bicara uga apa pe berat na persoalan ta, strategi itu penting. Kuga kita berstrategi, gelah kita memiliki motivasi diri. Adi sinendai barak pe lebih yakin ia Deborah memimpin peperangan ai asangkan diri. Tapi sinen Deborah tetap menghargai barak. Adina aku mimpin sa gelarku ngakari termurmur kamlang ni. Tapi barak ikhlas. Enda dendo mencidahkan kerja sama tim yang baik. Mitra kerja, baik di laki ras di beru, harus tetap saling menghormati. Maun ma adi di laki sinen, ya kena di beru ena, ngejeki sajan cadahin kaina ni. Di laki dia malik kang ngejeki. Kaina di beru ena, sila manukuran pe ukuri kaina ni. Tapi labo krina kalak ngasup bagi cara di beru rukur, ngukurkan krina, adi banci katakan pemborong kelas kakap. Krina dah hinay banci borong. Krina kang banci banadung. Tapi labo dalan na kita meremehkan di laki. Di laki pe labo ka banci empekitik di beru ibas keterbatasan ras kekurangan. Maka ibas hari perempuan internasional si isahkan PBB ibas tanggal 8 Maret tahun 1975 ngatakan sama kana peranan di berupe iperhitungkan ibas doni enda. Baik ibas politik, ibas gereja, bagai pe ibas sendatkan gaji, janah di beru labanci terdiskriminasi entah pe terpinggirkan. Sebab si idah di laki ras di beru, kesah kegeluhan na bas di batanari. Di bata pe lambe dakan di laki ras di beru. Siteh makana di beru reh ibas di laki nari. Ibas tulan rang-rang di laki nari. Tapi di laki pe tubuh ibas di beru nari. Jadi lalit sekala pe di laki berhak meremehkan di beru. Maka ulah kamin kita pe Moria indah, kita kape mon maun si pekitik temanta. Umpamana pemilihan pemimpin ibas gereja umpamana. Ya ay di laki saja di beru kari lo ngasuk. Ugani na kari kukuta,
Nina. Padahal selama ini tapi melalakange si idah baik pertua dia akan bagai pe pandita ngasuk ngengelai ikuta. Kitik kakarya nakna nina. Dikin kapdo nande-nande tubuh anak na misgalang. Adi dire pe kak misgalang da kam gomeka akan sipilih. Mau bagi. Kitik mekap lebih. Jadi kerina kita enda harus nginget maka aku maju kampe maju. Sinen kuga perjuangan Kartini. Raden Ajen Kartini. Tuhu luar biasa. Arkiteken ia makalit kesempatan kita diberu guna sekolah, berpendidikan, berprestasi. Bagai pe punya posisi. Adinay da kam kuinget bas kita kalak karo, ia diberulo pada meganjang sa sekolah na. Ia baling resnuan tuala iduruju manina. Buen kang karibuah na kujumakala asang kujumata. Adi gundari dan dungulanay bagay. Ise anak si tutus erlajar baik dilaki res diberu bukrina iskolahkan. Lanay bo jenis kelamin nanen kengasu pena erlajar ngasi ina. Maka melala ngasi idah ya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin diberu si iperhitungkan. Jadi manbanta krina senina moria ibas jabatan kaipe kita ibas posisi kaipe kita subuh i rumah bagai pe ibas pendahinta, bagai pe ibas gereja, entah dahin kita bas pemerintahan, entah pe ibas swasta, marilah kita saling menghargai. Memberikan motivasi. Bagi Deborah ndai ihamatina perbulangan na penghamati ia, ihamati Deborah bara pe ihamatina ka Deborah, bagai memaka mitra kerja yang baik. Ulakar kita diberuenda hebat, buen kaga jinta, ganjangan ka pangkat tap si pekitik perbulangan ta. Entah pe perbulangan ban meganjang ka pangkat na melalakasen na latina keleng deharana. Maeng rusur jadi perbebenta. Uga dagi kita selaku moria banci jadi motivator i tengah-tengah jaburas masyarakat. Maka si benakan ibas rumah nari manana anak ta si dilaki ra si diberu. Ula karya nak ta si dilaki main game sadahin na rumah. Piring na pelangkat na. Angkat piring turang doy nakku. Bagai kina diturang ninta. Tapi anak ta si diberuai. Lah ngadi-ngadi. Aku mon mawon kidah dakam tubuh anak misli si bandahin na. Tubuh anak na umpamana. Kadai anak nandai. Diberu. Ngo cocok ya. Golik sinu tu cimpa. Golik kari sinampati rumah. Lengape yang belin kumelala misdahin na itetapkan. Jadi senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Harus caranta rukur pe genduari maju. Ibas muat keputusan-keputusan pe harus maju. Ibas kita ngerana pe maju. Ula encedai nelpeki. Ya diberu lapadah. Diberu lo ngasup. Ngasup. Adinggit kita ras-ras si sampat-sampatan gunan dukungsa. Maka lu bagai-dage senina moria sini kelengi Tuhan. Ula sempat kita arban kekerasan man-temanta. Subuh arah kata-katanta. Ya, sebab mekatep ngelit kekerasan di tengah-tengah jabu, di tengah-tengah gereja ras masyarakat. Terlajar kita kerina. Dikunelik kita jadi korban kekerasan. Ulaka kita sini. Misal nalik perbulangan git rusur mekpek. Entah na anak tasi dilaki pekina rusur turang na. Ninta ula kata-katakan manisip. Digan kap duya roba di peturut lalap perban kekerasan. Enda harus si pengadi. Gelah na banci terjadi perubahan yang lebih baik. Ibas masa si rekenda. Sebab na kerina kita harus maju. Gelah banci kita kerina maju. Tentuna kerina kita harus berubah. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Tuhan si ngajari kita. Gelah na tuhu-tuhu. Bagi Deborah ras lapidot. Bagi pe Deborah ras bara. Saling menghargai. Saling memotivasi. Bagi kami pe kegeluhenta. Ibas kebersamanta. Sebagai mitra kerja. Si enggo itetapkan di bata. Gelah na tuhu-tuhu. Persadan tae.
erbahanca Tuhan ermulia dengan pe rehterem nakala nandai Kristus rekiteken kita si ergan sadara si debanna. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ihir tarende ibas kitab dendenta nomor 200 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan ibas keleng atendu si enggo empersingeti kami kerina anak-anak du. Gelahna tetap kami rukur guna kini ulin dengan kemajun kami. Sebab na palas geluh kami guna si ergargan mekapken katandu. Ajari dage kami o Bapa, gelah tetap ngergai perbulangan, ngergai teman kami Moria, ngergai anak-anak kami si diberu, bagepe ngergai mitra kerja kami, singgo itetap kendu, dilaki gelah nabanci kami, raduras, ngkelengi doni enda, ngkelengi teman kami manusia, bagepe pekena kenasa. Ertoto kami man bandu Tuhan, nandangi senina kami Moria si erteda ate guna ngalo kentuah idur kam nari. Kam Tuhan si masu-masu kini teken dengan pengarapenna. Gelah nabanci pe tetap ia sabar, dengan tetap ijagaina kebadian perjabunna, ibas nimai waktu Tuhan. Moria si erceda ate erkite-kiteken nggo itadingken perbulangan. Entah nape anak-anak, entah ise pe si erbahanca ceda atena kam singa puli ia. Bagepe Moria si erteda ate gela anak-anak si dewasa banci jumpa atena ngena. Tuhan kam si merekenca sebab te kami si isikap kendue tuhu-tuhu mehuliman anak kami. Anak-anak kami pe si lenga erdahin. Tuhan kam si masu-masusa. Gelah na anak-anak kami yang dapat tetap mengandalkan Tuhan. Ibas ia nehken sura-surana bagepe ibas nehken lamaran kerjana. Singgor dahin pe keleng atena pendahinna. Singgor jabu pe tetap ijagaina kebadian perjabunna. Pengurus Moria pusat, Moria klasis, bagepe Moria runggun sehku sektor-sektor. Kubas tandu ia iendesken kami. O Bapa sini surga, man bandu pe tetap iendesken kami. Kerina anak-anak kami si sekolah denga, bagepe anak kami si kitik denga. Gelahna tetap idaramina surah-surah Tuhan. Tetaplah ersada ari Bapa rasnande i tengah-tengah jabu. Si ergan, si ajar-ajaran, si alema-lemen salah dengan si keleng-kelengan. O Tuhan, kubas tandu kerina kegeluhan Moria iendesken kami. Nande si itetapken kam guna jadi ingan terertunande kerina anggota jabu. Gelahna tetap paguh kini teken ras pengarapenna. Moria kami si sakit. Ijapa pe ia ringan subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Si terinfeksi positif COVID-19. Dudurken tandu si melia seman bana. Gelah ia pe banci sehat dengan mejuah-juah. O Bapa si mada kuasa. Man bandu iendesken kami. Kerina anak-anak du. Si ikelengi Tuhan. Si ikelengi kami. Gelah na tuhu-tuhu Tuhan. Peratendu jadi nandangi kerina Moria i tengah-tengah gereja andu.
Pulahi kami Bapa arah pandemi COVID-19 enda. Pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami. Pasu-pasundu pemimpin gereja Tuhan. Bagai pasu-pasundu panitia pelaksana sidang sinode. Bagai kerina peserta sidang sinode. Gelah banci kari kerina ratur benananari sehku kedunganna. Persembahan singgoi persembahkan kami ibas pemasu-masundu la kekurangan anak-anak andu ibas ia resembah bagai silit ibas kami Tuhan sing lipat ganda kenca. Tambah kenduman kami kerina kesehatan o Tuhan. Reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina-senina Moria sini kelengi Tuhan, salam menjuah-juah, ras salam sehat mantan dan dina, kebaktian Morianta bukadung paspak saenda, jumpakah kita ibas kebaktinta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kiri